Oktobar 2024. Milwaukee, Wisconsin. Nalazimo se ispred Fiserv Forum arene, gde Milwaukee Bucksi dočekuju danas Chicago Bulls. Ako niste bili na NBA utakmici do sada i voljeli bi da vidite kako to izgleda, sada ću vam pokazati. Idemo. Ne možemo na utakmicu bez piva, jel da? Pije se Spotted Cow. Lokalno pivo ovde iz Wisconsina, ali ja ga volim najviše zato što me podsjeća na naše pivo, onako malo je gorak. Odličan je. Ajde, nazdravlje. Fiserv Forum arena se nalazi u samom centru Milwaukee. Sagrađena je 2018. i ima 17.500 mesta. Pored košarke ovde se održavaju koncerti, priredbe, a i neki drugi sportovi se igraju po potrebi. Zanimljivo je da je Fiserv Forum prva arena u Americi koja ima bird-friendly sistem. Šta to znači? Godišnje u svetu milioni ptica poginu u sudaru sa neboderima jer ne vide stakla i ne prepoznaju opasnost. Ovaj bird-friendly sistem im omogućuje da prepoznaju zgradu i da je prelete i jednostavno spasu sebi život. Ok, evo nas sada u Deer Districtu, to je pešačka zona ispred same arene, mesto gde se nalaze svi kafići gde ljudi kao kod nas dođu da jedu ili da popiju nešto i jednostavno da se druže pred utakmicu. Ovo trenutno ne izgleda toliko zauzeto, ali ne zaboravite, ja sam došao 2 sata pred početak utakmice. Svi smo mi kao klinci navijali za Bullse, ali sada ove iz Illinoisa peremo u svakom sportu. Da bi prisustvovali utakmici morate imati Milwaukee Bucks aplikaciju. Na njoj se nalazi bar kod i taj bar kod je vaša ulaznica za utakmicu. To je jedini način da uđete u halu. Znači, vaš e-mail da ste kupili kartu ili karta odštampana na papiru vas ne uvodi unutra, morate to odraditi sa telefonom ovako. Pri samom ulasku u halu nailazite na obezbeđenje. Obezbeđenje izgleda kao na aerodromu, vidite, ispraznite džepove i stavite u ove plastične kutije i prođete skener. Evo nas na drugoj strani sa kartom i ovde je drugi prsten zaposlenih koji proverava i skenira vašu kartu. Evo kako to izgleda. Bum. I ulazimo unutra. Na samom ulazu veliki ekran koji pokazuje raspored budućih utakmica. A evo i pogleda na halu iznutra.
What do we do here? Is it the lottery or what? No, yeah, well, it's for the, yeah, it's How much money? $2 a ticket. Okay, give me 5 tickets. Fine. I hope I win. Can I pay in cash or it has to be card? Credit card. Da vidimo da li će sreća da nam se osmehne. Thank you so much. What time is the drawing? Is it between the... It's about 7 minutes into the third quarter. Okay. The third quarter. Thanks so Okay, much. thank you. Have a nice day. Od ove gospođe u narandžastom smo kupili lutriju. U trećoj četvrtini vidjet ćemo da li smo apsolutni pobednici ili nismo. Ali ja sam svakako već pobedio. Back screw. Let's go! Thank you. Thank you. Idemo na vrh da vam pokažem šta ima. A evo nas i na najvišem spratu dvorane gde se nalazi bar i mali restoran. DJ pušta muziku uživo i ovo je najviše tačka odakle možete gledati utakmicu. Sećam se 2021. kad su Milwaukee Bucks igrali finale NBA-a, ovo sedište ovde je bilo $1000 ulaznice. Odavde da gledate. Evo ga i bar, pokazat ću vam šta je sa druge strane. Ovo je možda i najlepši pogled Milwaukee-a. Pogledajte i uživajte. Kao u filmovima, jel da?
A evo nas sada i na zagrevanju. Glavna zvezda tima Janis, Greek Freak. A ovo je i sam početak utakmice, neću mnogo da komentarišem, dopustit ću vam da uživate u momentu. I za sve one koje zanima koliko je koštala ulaznica, karta za ovo mesto je koštala $110, što stvarno nije mnogo, pogledajte kako se dobro vidi. I evo nas u jednom od Bucks Pro shopova. Namerno sam došao ovde pred kraj utakmice da ne bi bilo prepuno ljudi. A pogledajte koliko opcija svega i svačega imate stvarno. Pogledajte ove ogromne kačkete, sad ću da probam jedan. To bi bilo sve za danas. Vidimo se sledeći put na nekom drugom mestu. Ćao!